درباره و مشاره کاروادان سردان سرک وزیر مسعود بارزانیش بو بغداد و لیکفتین ارینی دنابرا هرمی و بغداد ده گوتوبیجه که دیگل برس دکتر ابراهیم شراوانی شوارمند جواتا وزیر هرما کردستان الاستودیو مال دهوکی کن دکتر سپیدا باش تو بخیراتش بو کردستان 24 پشتی سرک وزیر مسعود بارزانیش بغداد و گریا هرما کردستانه د پیامه کې دا راګهاند کو کردستان او آبوریا و برف قوناغه کانو پینگاوان دا آویجه کواته به سردان سرک وزیر مسعود بارزانی شبو بغداد پیوندین دنابرا حریم و بغداد برف قوناغه کانو دچن چاره سرکنا کشیان دکه و سر سکه خوی راستقینه دەستپێکی سڵاو بۆ ڕێز بۆ هەوایت هێژا و بینەرێت تەلەڤیزیۆنا 24 بڕاستی ئەگەر ئەم بین سەحکەینە ڕۆڵێ ڕێزدار سەرۆکی حکوومەتە هەرێمە کوردستانی کاک مەسرۆر بارزانی پەیوەندیت هەرێمێ و بەغدادا ڕۆلێکی یەکجار زۆرێ گرنگە دپاراستن ئاواکردن دروستکردنا پەیوەندیاندا البربي چندێژی ئەف سەردانت ئێکل دیف ئێک یەت ڕێزدار سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانê بۆ بەغدا بۆ هەندێیە چارەسەرکردنا ئەو کێشێت هەلاویستی ناوبەرە هەرێمی و حکوومەتە فدراڵە بینە چارەسەرکردن و یا دیارە مەسەلە هەر دەستپێکە کابینە ڕێزدار سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانê ئاماژە پێ چەندێدا و ئاساییکردنا پەیوەندیت هەرێملگەل حکوومەتە فدرال بکەتن ئەت چارچۆڤێ دستوریدا و گومان تێدانینە سەر ئەنجامێ ئەڤا سەردانێت ڕێزدار سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانê بۆ بەغدا چەندین پێنگاوێت پاڵبەر یەت ئیجابێت هاتینە هاوبێتن ئەتوارێت جودا جودادا بۆ چارەسەرکردنا ئەو کێشێت هەلاویستی ئەت ناوبەینە حکوومەتە فدرال و هەرێما کوردستانێدا و ئەڤای خۆبخۆژی دیگرۆڤێ چەندەیە و ئەف پەیوەندیە ات چارچوب دستوری دا اکید برف قناغه که باشتر بد چن و قناغه که تازه دیتا پیش ناو بین حکومت فدرال و هرما کردستان دا بو چاره سرکردن اوان کشت هلاویستی و بتایبتی پرسید سیاسی پرسید امنی و زیدباری که خاله هر سرکی پرس آبوری و پرس داراییه چارچوب پرس دارایی آبوری دا پتر ملف بجینی نفت و غاز گفتگو سرتی تکرن با هنده کوچاره سرکرنا اوی کشه بی تکرن و جارا کدی ترکیه نفتا هرما کردستان بیتا روانه کرن بوجدر و یان بجین تصدیر کرن و زیده باری به چندت پرسا دارایی دا کو بودجا هرما کردستان موچ فرمانبرت هرما کردستان و شاسته دارایت هرما کردستان او بابته بشیوه که بنبر و چارەسەریت ڕیشەیی بۆ بێنە دیتن بۆ هەندێک و ئەف قەیرانە هەی چه پەیوەندیت هەرێمێ لەگەڵ بەغدادا چه ئەف قەیرانت بۆ هەرێما کوردستانê دروست بکەن بێنە چارەسەرکردن و ئارمانجا سەرەک هەرە سەرەکی ئەvê چەندێدا ئەvەیەک و پێگەهێ سیاسی وی دستوریە هەرێما کوردستان بێتە پاراستن li gorey distûrê Iraqê زۆر باش دکتۆر yani ev necarayekî Serok Wezîr Mesûd Barzanî seredana Bexdayê diketin de dereceya kabîna hem ya hikûmeta Herêma Kurdistanê çendîn care seredana Bexdayê diketin digel hemû aliyên siyasiyên Bexdayê gotûbêjan diketin ji bo parastina wekete gotî hem berjewendiyê hem pêgeyê Herêma Kurdistanê kewate bi van cure seredanên Serok Wezîr Mesûd Barzanî têgehiştin û fehma karbidestên Bexdayê li hember Herêma Kurdistanê hatiye guhertin زادی که عباس پیوندیت هرما کردستان الگل بغدا یا جب شویه که دی بیجین هل سالت بیستاو تاکو افروکه هرما کردستان بشکش دولت عراق حتی وگا بیجی و شواز پیوندی مثلا گهورین بسردهاتین و عراق باش زانیتن که هرما کردستان و بتایبتی سرکرداتی هرما کردستان و کساتیا لیوگر و سروک کردستان جناب مسعود بارزانی که دوره که یکجار زور مازن هبویت آبادان کرنا عراق دا و او کسید افروکه حکمرانیه العراق کن باش اوی رولید زانن و باش عمق استراتیجی و دور هرما کردستان زانت عراق دا جبر به چنده جی
او جی يتجهش نوي قناعتك وجرينجيا كباش بهريما كردستاني وما في هريما كردستاني بدنا به ليه اگر صح كيني اوه بروسيسا سياسيات عراق دا درباز بيت وبتايبتي بشتي شر داعش كود دا كفتنا كد بيواندية هريمي وحكومتها فدرال دا بيدا بويا و جهشت يوي راداي و جهش بوي راداي بيواندية هريمي الجل حكومتها فدرال زور تيك تشوبون ليه سراراي اوان تيك تشونا وكما قابل بسيار ديجا اماجا بيكري كو الدسبيكا كابينا حکومت رزدار مسرور بارزانی آماجه پی چنده دا کو اف پیوندی آسایی ببنابد چارچوب دستوری دا و اف سردانید رزدار سروک حکومت هرما کردستانی بو بغدا امد بینین در انجامت زور باشد هین تفاهمات باشد هین و تا راده که باش حکومت فدرال لیجیا هاتیا پیش لی کو بگهشت گهش بیتا آست طموحه هشتا دیسانه که سردان دوید گفتگو دوید دانستاندن دوید بو هنده کو اف پیگه هریما کردستانی و برجواندی هریما کردستانی گل حکومت فدرال ات چارچوب دستوری دا بینه چاره سر کرن و اگر ام صح کینیجی مثلا افرنشنید جناب رزدار سروک حکومت هریما کردستان البغدا کرین چل گل رزدار سروک حکومت فدرال بید محمد شیع سودانی چل گل باريس مالكي بيتن چل گل مستشار امن قومي بيتن چل گل مؤسسات یا سروک دزگاه دادواری بیتن همی بو هندی کو اف کیش تلاویستی بین چاره سر کردن زور باشه دکتر یعنی بشک شروعکارین سیاسی شارزین کاروبارین عراق دبیشن کو عراق همو امراضک برانبر هرما کردستان تاقی کرد ل سرکفتی نبون و سروک حکومت مسئول بازانیشی لبغدای راگان کو دبیشه من سردان خدا شبو بغدای تکزیج چاره سرکنا ناکوکیان لگوری دستور و رکفتن آنکل یعنی پسیار اوه بو چی لایان عراقی دستوری ناکت بنما بو چاره سرکنا اف کیشین هلاویستین چندین سالین دنابرا هرم و بغدای هیا دمه که دا اف دستوره همان اولان سیاسیین عراقیه کو دنگ پیدایو پسند گیری زادی که عباس ادبیات دستوری دا بابتك زور گرنگی هی بجنه تقييم الاثر الدستوري هل سانگاندنا کارتکرنا دستوری اگر ام بین صح کینه عراق پیش دستور 2005 و پاش دستور 2005 عراق پیش دستور 2005 هم همید زانین و خلق عراق بشویه که گشتید زانید کو عراق که دکتاتوری یا موحد بو پشتی 2005 عراق بو دولتك فدرالی و سر بنمایی که دستوری فدرال هاتا آوا کرن و من آماجهشی پیو چنده کر که دور لیوگر کردستان رزدار مسعود بارزانی رولک اکجار زور مزان هبود دانانا اوی دستوری دا و البر چنده جی پیدوی اف دستوره پیوری بنراتی بیتن بو چاره سرکرنا هر کشه که یان حتی بو اداره دانا هر بابتکی ات عراق دا و بتایبتینا بین هرم و بغداد بدویه دستور بیتن البر چنده جی دی سانه که بابتکی دی گلکی گرینگه های از حس که ماماجه پیب انگلیس بیجن the road up and road down is one and the same ابد ابرو که حکمرانیت عراق داد کن سر اساس بنمای دستوری یه حکمرانیت عراق داد کن و او زان دور هرما کردستان ابی دستوری دا دوره که اکجار زور مازم بویه اجبر به چنده جی رنگ اوان هولدان کربن بشکلکی دیتر که یان هندک تیارات عراق دیسانه که هلویستی و هلویستی که ایجابی بیتل گل هرما کردستان اندک گل هرما کردستان بتنین بلکل گل سناجی بو هند عراق بیت آواکرین سر بنمایی که شارستانی سر بنمایی که دستوری و پیروکرنا سیاست عراق دا بیت کرین الگورای دستوری لیل گل چنده امجبیر نکن چندین تیارات دیجر عراق دایت هین کو رنگ الجه هنده پیروکرنا دستوری بکن اجندای درکی پیروت کن لی جه خوشبختیه یا دیسا ده آماجه پی چنده دمه و اف سردانت ایک دیف ایک یت رزدار سروک حکومت هرما کردستانه و دیسانه که سروک هرما کردستانه جی بو بغدا و حتی بو دولت دراوسی جی و دولت اقلیمی جی پینگابت باشت هاتی نهاوتن تحولات باشت هاتی نکرن و تفاهمات باشت هند لیک تگهشتنت هفپش کت هند نابینا هر دو آلیادا بو هنده دستور ببیتا
حکم به دستور ببیته پیور بۆ چارەسەرکردنا ئەوان کێشە و گرنگە jê ev van danûstandina da van seredana da danûstan ser wê çendê bête kirin kîş aliyê distûrî da herêm zêde çûye ku باشه em bizivîne cihê xwe yê rastaqîneyê distûrî we kî cihî da حکومتا فدرال پێشێرکردنا مافێت هەرێما کوردستانی کردیا ئەو دیسانێکی بێنە چارەسەرکردن زۆر باشە دکتۆر ئیبراهیم شەرەفانی بۆ هەندێک پەیوەندیەکە ئاسایی یا دستوری ناوبەینەمە و بەغدادا پەیدا ببیتە تمام دەست خۆش دکتۆر هەر بژیت دکتۆر ئیبراهیم شەرەفانی شێوەرمەندێک جڤاتە وەزیرن هەرێما کوردستانی لە ستودیۆمە لە دووەکێت گەلمەوەی گەلێکی سپاس دکتۆر هەر بژیت